Iwendo na wirigiro bwakwa wina rukiriru rwega muraithiria na mutegeria mwega wa Meru TV arakuonthe uri yentuku iya Jumaine tariki niana tariki 28 na mweri ni jwa 11 aratwitite mamburene ja gukungwira thionko ntuku inkai itigere habari yaku nate wokira uri mwega kwenu kwina El Nino kwenu kwina mbura ndito kwenu ni atia borara na ni atia wokira no araniria batwe kire kana ukaraniria na uni ukilukira Facebook page yetu ukaandika Meru Digital au ukethira ukiaraniria uni umbire kwenu na atia bwethira abugiokira na nkethira nkithome SMS ciaku muthiene nkirikarikiria mubango jungu ate ugeni kiri turinge Meru kiriro eruare mangathetine jako marito bakambite Damaris Kaburo Minyori na tukiambiriria gazeti ya mbere gazeti la ndenio njarane ciakwa gazeti ya People Daily gazeti ya People Daily karatasi-inĩ ka mbere ruono rura kana rura rwĩ kĩongo kia ruono ibura mafuriko kana mbura nene ithirite ikinyangia kuntu mwanya antu kithumba bakethira bakiritwo na arabatwire na bangi bakethira bagikua ukiakwa ile gazeti-inĩ karatasi-inĩ ka mbere nukona 76 ibo antu bara baithirite bagikua kuringana na mbura nene iraithirite kiura county mwanya thiguru na Kenya na ukiakwa elia ukona michi nkurukia 500,000 families kana 500,000 ira ciithirite ikinyangwa irui rwa mbura no kiakwa ile ukona bando bando antu bara baithirite ba indisplaced antu bara baithirite bakiritwa na rabatwire bando ukona antu 35,000 ukethira ukiona ibo bara bathamitwe na rabatwire baikwa kungi alafu kwina mirimo mwanya ireti imbura nene na muno joi murimo jwa rwai ende thirikari nithirite igitamburukia njara na kunenkanira neti 150,000 150,000 mosquito nets ekiri county mwanya kenda muno ekuru bara baithera barito batekethire bakiumbirwa irwagi rira kurite na rira kwina tului tutwingi ikwethera kwina guciarana kwa rwai na njira nene na ikio gitumi thirikari ithirite igita atia ikinenkanira net iu kenda kurigiria gutamba kwa murimo jwa rwagi no kiakwa ile karatasi-inĩ okau ukethira ukiona thirikari nirithirite ikirita 180 million shillings tia kwithira igikabira mantu ja ugima bwa mwiri na kinya nteretia county ya Wajir igana ria yani milioni igana ria 80 ichithirite ikiritwo riu kenda chithira ikakabira cibitari nyingi iria ciethire cigikondorua irui na kwithira kwina mantu jamaingi alafu karatasi noko kona 10 billion 10 billion iria iragacagwa irigite kwariria ende nkone yakatho nguthire mbere kaempe karingwa nontu ukiakwa ilia 10 billion nende ikurikirwa na ria gacagwa irigite kwaria no kurikana augire kairikiritwo rendi pontu governors baretete thine kwenda borithi bakiuga atia bakiuga abo batonenya kingontore bilioni 10 wende nende chithirite ikirikirwo wita county ne kurwa na ikondoria na 7 billion bando nacho ichirikiretwo cia kurwa na mbu na ikondoria ria mbura ya El Nino irikira kwa njira ya kubwithia kwina ira cia gutetheria antu bara baithirite baki undisplaced na bagitongethwa nene imbura na kwira irikira kwa cia kuthuranira barabara barabara ira ciithirite ciitwikanga ndiraciria ciithirite ciitwikanga nara rwi rwagite kwa wita ibo ntukona ende tie mwanya kwina 10 billion na kwina 7 billion alafu
karatathi no kau kambere no kuo kona Raila Amolo Odinga mutongoria wa kiama kia ODM araithiria akiura ndiwe atikira ringi mwankau na banganitie maandamano makali sana maandamano jambi eja kwithira bakipinga thirikari no ntubo kwithira ikinyila antu muno na ugoti kwina atiari baraithiria bakithitanga kiama kia kira kithirite gikirungamira na kinya gwitithia na mbere kierio kia KCPE kana kierio kia class 8 no ntubwambi no ntubura kuga kierio kigitamakiro na njira yagirite na iba kuromba koti yithira ikirwamia gutarana ba mwankarira bakethira bakiewa kioto kiao ICC ende nirethire ikithiria igamba ria Ruto finally ntuku iare ntuku yegoro na alafu tutete na mbere karatathi ne gatwiri mutegeri na muraithiria ukia kona karatathi gatwiri ukona ebura ora ari governor ende ari gavana wako ari gavana wa Embu naithirite akiurua urari gavana wa Embu nwe Martin Wambora rieto rurio nguchwaga Martin Wambora naithirite ende ake chunkonwa nuntu bwa 1.6 billion irekwira kana chaurire thirikari-ini yawe kiama gia kurwa na mbukumo ikithirite igigichunkuna ende urari gavana wa Embu Martin Wambora mantuja gwitira NHIF bura thirikari yirigite kwithira ikiuga iyarwamirwa ikoti mieri ili mwanka mieri ili thire utewita buratweri ukethira ugitira tonyukwe ukethira nukurikana nkuthomerete rono na njira indaja kabisa bura koti ethirite bura government ethirite kiuga mantu jeje kugita kandi tia ugima bumwire ende koti nirethire ikirwamia mantu yau mwanka rira bakethira abakiyaria ringi kana bakirita mendikithia kethira yete na mbere kana irungikwe karatathi kau kangi ukethira ukiona achiari karatathi gatwana gatuthatu ukethira ukiona achiari bara baraithikirie igamba koti ria kurungika gwita na mbere kwa kierio gia class 8 araba kuga kierio gigitama kitu na njira yagirite ana bata performere ya bura baithirite ana bamwe bage performa ibawithire bakiwithwo mpu na ende ibarombete koti ithire ikirungika mantu ya gutara machukuru mwankarira bakewa kioto kiao karatathi gatuthatu iko kaina rwamo na runa njira enkinyaniru nera kukwirikana results kana mpumi cia kierio gia class 8 iteigire bura ibatire na ikwari na kumaka kierio bura butibugi so court achiariba ibarethire bagikinya ntereche court na kinya ana bao bakirita ukuye embechire chithirite chikia allocate kana chigikwa nontu bwa kana igiritwa chitonywa maturene nontu bwa mbura yelnino ukethira ukiona rono ru implikirio kwira karatathi gatuna na njira endaja 7 billion ira ukethira ukiona rono ru rwachio na njira endaja na karatathi no kau katuna no kwina bura county mwanya chithirite ikinyamara wagi bwabia kuria wagi nuku imagine we ukira urere ampara withura rwi na ruoka rukwenda ukondoria rwitawe na rigo tene inya kainya alafu withura unjirene thirikari nione kwenda utaxithia witaitite yani go watwika mithangiko ira mukenya akona imithangiko emitito nkuruki mimbi yawe nontu kwina shortage ya bia kuria kwina floods kwina barabara kuthuka nterene cia Kajiado kwina mantu jau ya maingi zaidi na witite na mbere na nio Uasin Gishu County iba bangite kwithira bakigandamana nontu bwambi nontu bwa barabara kuthuka na kinya bura baithirite bakenya marua ni kondoria na utebo thirikari kuga Uasin Gishu County iba bangite ende maandamano
koti ikethire kiariria mantu edware mantu ya finance bill ikethire kiariria mantu ya kina gya kithirikari ikethire kiariria ntuku erware endirio ukamenya kithira ugeta na mbere kuita ugoti bura bwithirite bugukirwa muno ithirikari ntuku erware ukethira ukimenya uma nontu yo koti ikethira ikiyita mantu jau no kia kwa ilia karatazine okou nako katwana karatazine kau gatutano no ukona governor wa Trans Nzoia County Jones Natembea araithirite akimeneria munini wa rais Rigathi Gachagua ni arakuga naithirite agita county yawe bakethira bakibanga mikakati na munini wawe akethira ateo monambi ateo mona ya mturonoro utakarona karatazine gatutano na njira endaja enkinyaniru kabisa na alafu twetete na mbere na ku Raila Amolo Odinga nwe mutongoria wa kiama kia ODM na ithirite ndi akibangania maandamano ni arakuga thirikari na tamamu no bareta baitithakia woti o gukia gwakia no bo ithirite bagitithia ugoti na ende Raila Amolo Odinga akauga atekira mwananchi o kawaida aithira akinyelwa mwinyelerie yuriko mwinyelerie iyo twetete na mbere karatazine okauna kwa ukethira ukiona karutere au ukethira ukiona bura governor wa Nairobi Johnson Sakaja ethirite agitethia agitethia antu bamwe bantereche Nairobi na kwina mutana kuonekana ta Osman Khalifa ono mwe urare baraba bamwe ibaba baithera baki ok nterira isha Nairobi ni arakwirikana rono ru karona na njira ndaja we karatazine gatutandatu tiaro ukonia muno na ru alafu karatazine ka oko gatutandatu rono rambu arumbikia ukoni ru kumuno kinya ru tiaro ukonia muno bura antubanterechia Nairobi Mathare slums bathirite bagitethwa bakiunika bathirite bakiunika antunkurukia ngiri ijire bara baithera baina murimo jwa mukingo kana HIV and AIDS ibethirite bagitetherwa anterenechia Mathare nara Nairobi kururwa clinic ira bakethira bagita batekuinyana twetete na mbere karatazine kau kange iko kona burende mandagitari kana nurses bayombekia kwithira bakia reduced na thirikari kethire ikiurwa kuongela kithomo na ukiria kithomo kia kuthomera nursing kenda gutikie kwithira kwinambi wagibwa nurses miaka tuijite na Director General wa mantu ogima wa mwiri nwethirite Zanib aretwa Zaneb Bagura nwethirite akiuga mantu jau araba watanirite na atongori kinya bangi ba ogima bwa mwiri tutera mbere nako karatazine kau kange nukona ara borithi baraithire bakiona arume kana miri ya antu batano bara bairigite kwithira bakiurawa miri ya antu batano internet ya Eldoret bara baithire bakiurawa karatazine ka tunana ukethira ukiona ronoru na njira nkinyaniru kabisa internet ya Kisii ukethira ukiona bura bakwithira aritwa atongoria mwanya nyate wenka Simba Arati ngavana Simba Arati amwe na atongoria bangi mwanya ibethirite bakimeneria muno Rigathi Gachagua ni aria bakwithira bakiuga kinya rwariene rwawe na kwaria na kimenyano fulani
airport ira entere cha Kakamega ikethire giakwa bunge bweru na ikethire giakwa Shikaza prison land kithaka kiria kiari kia Antera ya Shikuza ikawe ikethire ndege giakwa Kakamega airport. Na arimi ba samaki ntere na cha Nakuru nabo baina baadhi nontu bakethira bakiunika na ngiri magana jathatu ukethira ukiona karono ka karatasi-ini gatunana gazeti ya People Daily yap na ukoya kauthira karatasi-ini kau kangi no hatuite karatasi-ini kangi nkonera runo rwa ukubatara kwithira ukimenya muraithiria karatasi-ini kau kangi imantu tu na climate change kana kwithira uchenjia kwa riera na ukithira ukiona maoni jantu mwanya na buro utibatire kwithira ukimantelia kana kumeneria uchonkoni ibura bwithira bugita na mbere bwa andiki ba nteto kana bwa mitandao wandiki bwa kimitandao bro utibatire kwithira ukimeneria kwene nyachiari bamwe baithira batikwenda kuona mwana agitonyera mantu ya kana ki associate na mantu ya media wamwithira thimune ate wita ongo nini orira media ithirikia igitethia mwana oku lakini atumira na njira ira yagirite. Karatasi-ini kau kangi ukethira ukiona ara Nyamira MPs kana MPs bakuma ntere cha Nyamira baraithire bakimeneria witia gwa ugoti kura gwititie muno na turono tungi kithumba ukethira ukitwona au ICC ibaithire bakidrop kana bagiteaniria igambarira ria Ruto na karatasi-ini kau kangi ruterendwa pipeline ruterendwa biashara na kuokethira wina kamancha kaku kambeca na nukwenda kura nyumba Nairobi mbira nkweleze nontu ndiona pipeline ni kwithira ikiendwa thirikari ithira ikiona mbeca cia witithia nthiguru ya Kenya na mbere na thirikari ita na mbere bwega bakethira bakiendia pipeline bakethira bakiendia KICC na ukiakwa ile karatasi kana njira yendaja ukethira ukiona bira bikethira bikiendwa kethira wina kamancha gaku kambia wite wiwatire KICC eku wite wiwatire pipeline ithire eku na into bingi bira thirikari ikethira ikiringira ndebe kenda ithire ikiane mbeca iria ikwenda au irotere no biashara tukari na government nionire ithire ikirita mitaratara kana ni ithirite ikierekeria mitaratara mwanya ire igatuma bethira bakimonita kana bagichunkuna ngugi iria ikuritwa county-ini kinya with their absence kana kinya rira batio utuike bakwithira bakiona mbi ngugi iria ikuritwa county-ini mwanya karatasi-ini kau kangi karatasi-ini nya kau kangi bando no government launches digital tools to monitor development projects kana ara thirikari ithirite ikirita mitaratara ya kwithira bagichunkuna na bakiona bakimonita ngugi iria iwete na mbere kinya rira batia kwina mbi enachio karatasi-ini kau kangi karatasi-ini kau kangi bando no rono rinkuthomere ara mbere kanti kumena untu baruchokerete au ntikuona rono rungi rurambatire kwithira ngikuthomera kiri gazeti muraithiria nontu nakuo maendeleo ya kaunti mwanya iyo yetete na mbere ingi nacho ibiashara mwanya Ruto na thirite agita ntere mwanya lakini thirikari ende nirakanirwe ngendo inyingi nuntu kenda baithira bagi preserve at least resources inkaira twinachio nuntu Kenya irionekana ikethira ikioya marandu kuria marandu yangi na twitite na mbere karatasi-ini kau kangi mantu ya Kwale nkwithira ngikwira
araba ithirite bagitenga 1.15 billion gukiria barabara na gukiria we infrastructure ithira iri mautumiri ithira iri mantu ya barabara, mantu ya stima, mantu ya weti na mbere na njire kariu na twetete na mbere na kuonte kona ikaratazi rono runge ngochwire kithira kwirungi rwina bata zaidi nte kona kithira kwirungi nonto bro private sector mbithirengi kuthomera mantu jau nte kona rono rongi rwankwithirikia ngi kuthomera ukethira wi mubango na jo turingeme no withira ukimbariria na ukimbariria au kire Facebook page yetu Meru Digital ukaithira ukitonya ukaithira ukimbandikira SMS ukambirirwa ono nyaruriku utagwata bwega ukaithira ukimbira ntereche kwenu bukari atia boma burere atia na bokira atia na nkethira ngikenera nontu kiri karatazi kiri gazeti ya People Daily gono yu icho ngono irachikwo itichokerete nontu mantu ya Gachagua inkona ichokerete bandu kuntu mwanya na buratongoria bamwe baithirite bakimumeneria na mitaratara ya kithirikari ya gukiria manto mwanya ya kiurimi gukiria manto mwanya na kinya kurwo na mbura nene El Nino mantu mbithirite ngi kuthomera na nte kona kwina umuhimu bwa kwithira ngi yachokera turatazi ne totungi twa mwisho mbitikiria mbithire nkiumagaruka au ngichokera na gazeti ewengi twithire tukiona imantu jariku jeku na bila shaka naomba ndekere SMS ukambira wintereriko twiringeme na uwe twintereiriko withigoro na Kenya kana withigoro Kenya no tonekire Facebook no tonekire YouTube page at Meru Digital no tonekinya urio methigoro Kenya ukilokera www.merudigital.co.ke no tonekinya kire WhatsApp na line yetu hiyo ikionine kia screen ekwao no tonekinya kire Facebook oburandikirio kuoira na tukethira hatwikenanira haturi amwe mbitikiria meria mata nchokere ringi ugeta kuraja Priority marketing ni boko gwato geni gwemu wa biashara na onjorithia kire muchemane jwa kwa riko ni biashara. Muchemane jeo jukethera jure Greenwood Mall mutindo kangangi kwa mbiri tariki 29 cha Disemba. Mwanka tariki 24 cha Disemba na gukethera kwina ataalamu kurukia igana rimwe. Muchemane jeo jure na onjorithia nkabo. Tore na ofa ya kumangiri 30 gwitia kwigwatira kanya kuonania otea bwa biashara yaku kwanjorithia kana kusponsor muchemanio jo mworoto munene ni kurita kanya kwagirithia biashara cha Mount Kenya na Kajiaga Mount Kenya kwigwatira manto nkoroki turingire thimo gukurukira namba iji 0720 386 278 kana 0711 393 939 mo biashara Chumerie ne utokonjorithia biashara chietu tore amwe ugakurukiroa Gwara 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 ushinde na Betika app. Kuna Volkswagen Polo mbili mpya zinangojea wenyewe. Nduthi 4 brand new. Watu waomoke. Ongeza 55 inch screen 4 juu ya hizo. Na TV kubwa uendanishe na nini? Kuna PlayStation 5 4 mpya za kushindaniwa. Kuna 100 smartphones to win. Na hatujamalizia hapo, unaweza shinda up to 500 bob cash au free bet kila siku. Na ni simple. Pale kwa Betika app,
Wekelea minimum bet ya 20 bob on at least 3 pre-selected games. Utapewa chance ya kuscratch. Gwara hiyo kitu na unaweza kuwa one of the lucky winners. Download Betika app sasa hivi. Gwara gwara gwara! Ya VW Polo! Ya Duthi mpya! Betika, jukwaa la mabingwa. Ano endete gwikira nguo kana kirato kitina muntu ungi o muntu wothe nendete kwa unique na njira ya mwanya na ndi fashionista turi aja gutigira no wikira bwega kiri mwikire jo muntu murume twina kirato mubuto choka kana jeans kana mubuto jonthe jiro kenda t-shirt shirts blazers magoti kobia na nguo cia ndene ikiri muntu muka twina erinda skati na top mubuto blazers brana na nguo cionthe cia biatho mwanya mwanya na kinya cia kanisa ikiri kana gaku gakaije kana gakare twina iratu na nguo cionthe cia mithemba yonthe turiungire fashionista ara turi mutindo jokanga Gikirukuri Street opposite Absa Bank kana uturingire thimo gukurukira 0723 718 606 kinya Embu to KK building. Fashionista nguo original na maguri yako kuna mubuko waku. Chukuri ya St. Agnes Marega ni okugwata ogeni kirejukania bwa Januari buria bwetete na mbere. Interviews ni chiambiritie na igeta na mbere mwanka tariki 20 chia mweri jwa Disemba mwaka jo. Ntuko chionde chia kiumia mande mwanka Friday. Mochiari ukireta mwana waku ukorirwa ni intobi. Karam, pencil, report book ya nare mwana rathomaira na chiringi magana jairi yake. Obichi chieto irerugurwa kwa mberi ya dhaijiri na ndaika 30 rukiri mwanka thaa 8 chia muthenya. Mochiari, rete mwana waku aigwatere kanya chukuru yetu kurio. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru iria tongerete kimathomo wa Jamero na Kenya ngima na nitukinyaniretie mibango ya mutaratara jumweru jwa kithomo CBC na nandi turi na Mwanka Junior Secondary School. Chukuru yetu turi na Ritoba Boarding na Day Scholars. Jukani bwa January 2024 kiri Junior Secondary School PP1 Mwanka Grade 6 ni bwetete na mbere na mareijetu ne jakuguna mukojo waku. Komenya manto nkoroki turiongere chukuru kana turingere thimo gukorokera namba iji 0725 977 114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. The BT Sacco nio sako ya kwetu ongeretia mantune jaki mbesha na tuleja ukinyera kiroto gyaku netwejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the BT Total savings account school fees account the BT fixed deposit minor savings account business account women savings institutional savings microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kiredo angisieto irere maua Mikindori Mudhara Mishimekoro Kianjai Athi na Kinyarare kana uturingire thimu gukurukira namba iji 0701911765 kana utume email kire info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth.
Bwega nontu bokurumira mubango jwaku jira wendete muno jwa turingime ndene ya Meru TV Kenya nani nguchokera ringi na gazeti ya Daily Nation kenda tuthira tukiona ijariku jeku ndene ukethira wi mugeni kana no borurira TV yeku kionine giaku mbaka bitenda mariska buro minyori na tuduono rwa mbere kiri karatazi ka mbere gazeti ya Daily Nation ni ara koti yethirite iki suspend kana igiteaniria kana igikilakilia iamba kana mantu jara thirikari irethirite ikiariria yeyi ugima bwa mwiri mwanka mieri ile irio yakethira yakiarirwa ringi ende tebuo tugaita tutita bura turari gwita witira kandi NHIF urairi obatere gwitira atonyo kwena aronyo kwa baba irungu rwaku bara batirita ngugi ukethira iri ugito mbecha ciaku na mbecha ciao kotirethire kirungi kamantu jau yethire yagichunku nwa mbere kwena rono rongi rwa gazeti oe rura ruri kiongo kinya ru rono ruigie aritwa bara baithire bakieria kierio gia class 8 na achiari bara baithirite bate gutoseka impumi che kierio ki endi baraitire ndene koti na kwithira bakirungika utaribo chukuru mwankarira bake wa kioto kiao Kartazine okauno okona okaigwa rwariro Raila igururije mantu jaja KCPE ukethira ukiona intobia kethirikari bira bikethira bikethwo bya muntu kiumbe atia unto bikethira bikethwo bya muntu kiumbe kathirikari yetete obiendia kwire ukethira wina kamanja kaku kambia mbira nku direct broga eta Nairobi uruthiri ukethira thirikari kethira kiendia Mwea Rice Millers ekethira ikiendia eu ekethira ikiendia company ya Kenya Seed Company ithire ria muntu kiumbe ukethira na mbecha ciaku ibange ekethira ikiendia East African Limited Rivertex East African Limited ekethira ikiendia Pipeline Company ekethira ikiendia National Oil Corporation ekethira ikiendia Kenya Literature Bureau wau ekethira ikiendia Bureau ekethira ikiendia Numerical Machining Complex ekethira ikiendia Kenyatta International Convention Center ekethira ikiendia interview pionde kethira wina kamanja kaku ibangabangania kuigwatira bimwe ntaikwa thirikari so tirengi athai ukiagona thirikari anjiria nyemu cio kiagona banjiria kwendia assets ruthara rwe kweneria mbeu kata sineka okau ukethira ukiona rono rwa doctor kana daktari ura ithire akirega kwithira akirega kurita ngugi giutati na kithomo kiawe atia aithirirwa daktari we untu to kwandika mwachi akia kuya ukia kuthima thumo kona mwachi uya akati ayetu muno ongela mwira wina withirwe kithimi kia rwae withirwe kithimi kia H pylori na te ukare aka wina mwe bana ate ukare aka mongelere mirimo no kia kona ate kukare aina mbecha na ate kwenda na ate ayetu muno mwandimetethie mwire mwachi ewe kuringana na murimo yoku no wandimeterwe daktari u na ithira akiregana na mantu jau aithira akibaira byu tebio nthomerete ni kuringana na murungamo yo daktari u na ithira akibuto ngugi aithira akirwende we kumaru ukuria karamu batu ibotorita ngugi na kithira teborita we kachiandike wengwani koti nirethire kiuga daktari u ende abatire kuriwa 16 million wow. Congratulations to the doctor. Na onto bobo atwekira ugwa kire cibitari mwanya no onto kithira rwangirwa cibitari kana unene pa cibitari ubo kwethira bokiuga imwanka daktari o compromise kuongela mirimo no te kuongela no at least kuongela mbecha ndawa mbecha irukuru tumu endi kuongela mirimo waita wena malaria ukero wena typhoid wena malaria wena mpio wena thirate wena kenda mbecha ciongeleka cha cibitari nuntu nabo madaktari ya baithera bakimwira kuku atukare ko borithi bakethira bakiongela mbecha ende daktari na rethira aki
akirwa ari we mbecha tia 16 million na choke nguine na mpwibura kumbikika Hambaria rais ura ai rais wa nthiguru ya Kenya ruare William Samoei Ruto na ura rais wa kabere au rira rekitwe ICC irethirende rigeteanirwo Nazat Shamim Khan na aretwa Nashat Shamim Khan na rethere akiteaniria igambaro amwe na court ya ICC. Now Uhuru ako huru na Ruto ako huru. Mbecha tira itengitia alnuno 10 billion ira cikethera ikirwa na alnuno kata zinega twire ukethera ukiona aretwa isevia kana imonokia wa domestic violence kana monokia wa anabari para baithera bakita atia bakia mistreated kana bakikilukira abusive marriages kana bakikilukira mantu ja maomo ukiuga ko komenteni rito ria kuri arengi waku eta komenteni rito ria njana munare nare iguru no ntuke ukwe ikuya bimwe te kumekithira wita iguru kana wita njana ende kwina muntu arethire akirungama muntu aretwa atia aritwa Sasha Mbote imwari uraethire akiurwa aino kurobo nini bwa miaka 18 na ethira agikilukira abusive marriage ira gichunje kia antu babaingi baithirite bagikilukira kunyamarua guteswa na ugikira ukiuga antu bakauga atende antu bauga ate wakua bauga we no abui bange bakauga no athoki bangirira wakua waringwa wakua bakire muchere tu bati no kou so mandamu ariuga na akilukire abusive marriage na mwene nenda kumura buru na ntuko mwisho ni atori bamonokerie ayo mura mpuro eka 36 achoka amwela kamindo ka omwela amwikilia kamindo kanguchuchu na rira amwikilia kamindo kara Mbote ariuga ikamuntere murango kayo kumunta murango au akakure ende angangana kwa kura au nio Mbote au irembu athonokera na atori bethira bakimutethia mwene nethira akiwatwa na Mbote akauga we na aitire murungu amufanikisha biashara na chiawe ethira akiona mbia now she is a business woman na etithitie maisha yawe bwega na rono ruru wa Mbote ukiuruthoma bwega ukona na ethira akiwatana miaka iri kuthira na ethira akiwatana na mtu umwe uramupromesire umura nwe ethira agita rongo akiya kuma rongo ethira ina mwekuru na twana Mbote na amenere mantu ya kugurwa na kumau Mbote akauga na ethirite agitethia nkruki ya na 10,000 na mataro burote batire kwithirwa ukiurwa uri munini na mantu jara batire kwithira wikilukira ukethira ukiua ukiaria te ukiraki atiende pastor akauga atia bishop akauga atia ukuyaira wengwaku ronoru ukarona karatasi nega twire na njira endaja na inkinyaniru buru nonto kwena antu bomeragia mantu ya marito ya manene ya Mbote na ukira ukiwende kanisa akauga atia kanisa uga aterera wakwa kanisa yuwa narabui na akari finally akaithira ukithikwa na ukauma au riu ende bwita ya mbene ria tekumea urita kwa mbithui murungu kana wita rutera ruiku rono rwa karatasi nega twiri ukarona na njira enkinyaniru mandamu anyamarite muno kiri abusive marriage na murungu ethira akimonokia karatasi nega tuthatu ukethira ukiona rono rwa daktari uraethire akiregana na unkumania kiringugi yawe ende na raithire koti na raithire ikiamurisha anenkirwe 16 million araka iwezekanavyo na achoke ngugine karatasi nega tuna ukethira ukiona burakoti rethire iki suspend kana ikiregana na mantu ja ugima bwa mwiri bura thirikari nene itongoretwe Daktari William Samoei Ruto ithirite gita na thirikari yethire iki suspend mantu ja kana ikia mbere na mieri 2 ukethira ukiona karatasi nega tutano intobira bikethira bikendwa
state nithirite igika into 11 11 assets cia kithirikari 11 ikethira ikiendwa ira nkuthomere au karatasi kamiri nkuthomere into bibi kethira bikiendwa kenda thirikari yona mbeca cia gwitithia thirikari na mbere ukora karatasi ka tutano rono na njira nkinyaniru. Raila Amolo Odinga naithirite ende nua akiuga akimeneria ripoti irerititwe na akethira akimeneria kinya uitithia bogoti ebura thirikari ithirite igitithia karatasi ka tutandatu ikuo kona rono ru na njira inkinyaniru kabisa. Karatasi ka tunana ukethira plani ne eruto mantu yeje kurwa na El Nino mbura El Nino ukaona mantu ja karatasi ka tunana na njira inkinyaniru kabisa. Na karatasi ka 10 ukethira ukiona mbura ICC irethire igiteaniria igamba ria Ruto na Uhuru ende wako Uhuru sasa. Karatasi ka 10 bando no kuona rono rwa Natembea naithirite akimeneria naithirite akimeneria deputy governor deputy president kana munini wa rais Rigathi Gachagua ni arakuga naithirite akiwatanira na munini wawe Trans Nzoia governor John Natembea na deputy wawe Philomena Kipkori ende Natembea ithirite akiuga deputy president riontherera aliongete na Trans Nzoia atithera akimwalati atithera akiaraniria noe aithera akiaraniria nao na Philomena tawe munini wawe. Natembea ende naithirite akirita sauti yake na kumeneria muno munini wa rais. Karatasi ka ukona rono runa njira inkinyaniru ukethira ukiona abura MPs baithirite ende bakiromba thirikari bongela kamancha nontu ba mantu mwanya gwitaita guntu mwanya na guchunkuna na kuthoma gwitithia mbere bo thirikari ende 4.6 billion iba kuromba yithira igiukirwa baithira bagiukirirwa mantu ya sitting allowance mantu ya allowances nyingi ira baithira bakiawa bakuromba thirikari iba ukiriria na gichunji kia 4.6 billion shillings. Karatasi ka ukange ya 13 ukethira ukiona bura ekuruba baingi baithirite kana ekuruba baingi baithirite bakiunika ni utongoria bwa Justin Martha Koome nwe Chief Justice Martha Koome bura aithirite akiaria mantu yegie magamba na bura mtu wonthe abatire kwithira akiewa justice wina mbecha na utinacho wina inya na utinio. Karatasi ka 14 ukethira ukiona mantu yau na njira inkinyaniru. Karatasi ka 16 ikuo kona rono rwa kurungika mantu ja ntano ciare FGM kana ntano ciare bura cithira cigita na mbere so kaunti-ine mwanya ikethira ikimenerwa na kwithira ikirungikwa. Karatasi ka ukangi ukethira ukiona bura President William Ruto akethira agisak officers bamwe barabate kuthira bakethira bakiona na mbukumu na barabate kuruta ngugi yao bura kwagirite na kinya guchinchirwa department tiao. Karatasi ka 13 na mwanja ukethira ukiona mantu jau na njira inkinyaniru. Karatasi ka 15 ukethira ukiona high cost of living kana ndauga atia ndauga high cost of living kana witia kwa uchumi muturire bura jwethirite yukiritwa na bura idio biethirite bigitia na bandu thionkwe kwiriria bikethira biitia nkuruka kuruki karatasi kaka ina tulono mwanya ukia guchiurira ukethira ugichionera tulono twa mantu yakonie mbaha mwanya ukethira ukiona tumantu mwanya. Karatasi ka 10 ka 20 karatasi ka 20 na kamwe mpitite kuthirikiria gazeti tegeri na muraithiria
Nĩ ara ngavana wa Nairobi Isakaja aithirite akiukiria mantu ja roji rwa rutumika enterecho Nairobi no kurikana roi Nairobi roji Nairobi akaga roi no flying toilet tiendelea na uria we street ino ro mianto amo kwa kiongoko ukialia o sanitize othio ukundeke urito othio tiko meakithira uretare kwina thina eroi Nairobi wona tu flying toilets turatwethera tugita wika kwa bio kuma ngorobene iguru waikwa bio ukiona ande kilukite waita opa ukethira ukiringo iko ende no ntobo ngavana wa Nairobi naraithire akiukiria mantu jarugi na 15 billion kenda kwithira kutina shortage ero enterecha Nairobi. Ntere ni karatazi no kauro no rwikuronge utironge rwina muhimu nkuruki mbetikire mbetange karatazi ne kaukange mbithire nkiona nakuo karatazi ne kaukange jariku karatazi ne kaukange entere necia kuritwa atia lam tere necia lam inara kwithirite kwina Al-Shabab attacks kana magaindi jara jaithirite jakiunukira guntuko na bakethira bagi attack anto na kinya koya into biao ende anto balam baukirite kurira bakiuga abo bakenya ngakwiroi iba kwenya ngwimpara kana bakenya mara kwiroi iba konya maru impara iba konya maru magaindi ende bakoga moyo yo yuri atarine karatasi ne kaukange nte kumenya ntere necia Samburu arimu ibaithirite bakithirite nibo kinya gukethira gugachoko cukuru no baithire batechoka nontu bwa wagiukaria bura bwithirite iba bangite strike nontu bwa babaingi bara baithirite bakiura banteru cia Samburu ntere cia Kajiado kwithirite kwina mbura inene na gukondorwo gukwingi sana na kinya ntere necio Nairobi kwina county mwanya ira ciithirite cia allocated mbecha ira 10 billion ira mbithirire ngikwirira muraithiria na antu bara baithirite bakiwatwa utae ntere ira cia icio ende ibaithirite bakirukirwa kiu ikio ikundi kia biana kiu ikio ikundi kia bithatu bira biithirite bikirukirwa karatasi ne kau kange irono rwekurunge kweri imantu ja yeye kuritana antu mantu ya murimo jwa mukingo kana HIV and AIDS muno antu babaithi nontu gichunche kinene ki antu babaithira bakiwato imurimo jojo mukingo inthuki mbithi ana babaithi muno ibabaithira bakiwato imurimo jo na karatasi no kau no kwina rono rwa antu babaithi guchunkumia kiri ndawa cia mbogita na ri kundi mwanya bithirite bigiukira kuritana antu mantu jakoni murimo jo mukingo muno antu babaithi na ndawa cia mbogita na nimo kiakwa Elia Bwega ukethira ukiona antu babaithi muno ibabaithira bagitonya kiri ndawa cia mbogita na kinya murimo jo mukingo ibabaithira bakiwatuiyo kwa wingi. Ingi imantu na matangazo mwanya muraithiria na mutegeri na mantu jange jarambithire nkiguthomera entere ni rutere karatasi ne kaendeka mwisho ni ara imantu tu yelino bando gutena maana mbithira ngiuchokereria nutinya ngrathoma kaunti ya Meru kaunti ya Wajir kaunti ya Uasin Gishu kaunti gani bando no jara mbithire ngikuthomera ukabere
manto ja mbura ya El Nino na mbura ithirite igitate mbura ithirite ikinyamaria karatasi-inĩ ka mũthia rono rwa nkuingaruo irono rwa aritwa bara baitĩte ndene ya koti na aciari kuthitanga muno cukuru cia private muno ara baithirite bakiuga aritwa bara bawata inya nkurukie maxima magana jana baithirite bakiwata kĩerio kĩ magana jairi so ibaithirite bakimenerie muno na weke manto court kenda court yethira igiteaniria mpumiu mwankarira bakewa kioto kiao karatasi-inĩ ka mũthia rũirwo rono ndakuingira aruo na ibwega nontu bukuthira ugwatanirite nao ni kiri ngazeti eu ya Daily Nation ngagucokeria nkatho cia mwanya kiri ngazeti u geta kuraja jako marito kambite Damaris Kaburo Minyori.